Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba beda shela na ka media commission ka Shillong Archdiocese hene kasingi habakren bat kinong thok khubor ulapan bana na ka banta ka Archdiocese Shillong bakan Pynlong ya ka requiem mass ha ka arphulai arphusaw bat arphusantarik uyayong araja apusan ha ka por sansteng janmit ha ka Ïingmane ba halat umkhra batru habaro ki parish jong ka Archdiocese ha ki por balapan bet Habayadi bat kasingi lej on tap ha ka arphun rutrik uyayong araja apusan ka Archdiocese kan Pynlong ya ka requiem mass ha ka por shphobajemen step ha ka cathedral bat ha ka ju ka por habaro ki parish ulakan tu ya ki riunget banedon bentalang ha ka mass on tap yo Pope Francis kabalapan I pat ba ha ka por shibujisteng no phai sngi lingba kilat pathai khobor online uba shela ulayathu bakat kum kachimpen bana u Cardinal Kevin Joseph Farrell ha ka arphoitrik uyayong araja apusan ha ka por khandai baje saupunyo minute min step ukpa ba kho upo Francis ulaklat no ha ka por hinyo baje live san min step ha ka yeng sa jong u hadomos sakte marthe Vatican City ulayathu ru bahanne ka si balang kata ka arphulaitrik uyayong araja apusan ha ka por khandai baje min step kat kum ka por Vatican Hadian bakajing duai lingkot balayalam do Cardinal Farrell lapan kan ano ia kasenduk jong Pope Francis naga chapel jong ka Damos Sakte Marthe Shaka Papal Saint Basilica jong ka Papal Peter Basilica ya kani lapan dep kat kum ka Ordo Exequium Romani Pontificis hakaduan jong ka Confessio u Cardinal Farrell ulapanya ya ka liturgy jong ka ktien hadian kani kiriungat kilayo ban lejingo ya ka met jong u pontiff Kamas na kabanta kasi tep don burom yo Pope Francis kanlong hakasin sa jan ka arphun rutrik uyayong araja apusan hakaposh phobajemen step kat kum kapor Vatican ha parvis jong ka Saint Peter's Basilica kumbala kadaw hakamon jong khpa bukhu kabaula tho kabalapan mi ha ka arphoitrik uyayong araja apusan on tep yo Pope Francis ha ka Basilica jong ka Saint Mary's Major ha Rome kabapalong ya u upo baningkong e jong ka Noven Diali ha ki spas nemtam Bansha tep shabar ka Saint Peter's Basilica ya ka jinglenium on tep on pinya daw Cardinal Giovanni Battista Re ubade udin jong ka College of Cardinal Cardinal Kevin Joseph Farrell aka arphuaitere uyayong mentaw snem haka por khandai sa punyo step jong ka por Rome upaba Pope Francis lakhan no haka por new life san step kat kum ka por Rome kabayday haka por katway San Minute hakapor India. Ulaklat haka Jakarta jung Adomos Sancte Martyr Vatican City nakadaw jung gajing pang stroke, but irreversible cardiovascular collapse. Ya gajing klan no jung Pope Francis lapan shisha daw Cardinal Kevin Joseph Farrell. Mentakas ni arpulay tarik u April yong hakapor kanday bajim step jung kapor Rome lani hakapor kat architeng kapor India. Hadian ka jinglenium yakaba and pendep the Reverend Eminence Cardinal Kevin Joseph Farrell and rano yakamet Pope Francis naka Ïingmane jong ka Damos Sancte Marthe siya ka Ïingmane ba jong Petrus bakoy kat kumkurukom balaptha naka ritinium bantep yaw pabukoy ka Ordo Exequiarum Romani Pontificis right of burial for Roman pontiffs Hadian ka jinglenium and sasdang ka jingjingo kaddu yakamet badang sa jong pabukoy. And sadon ka jinglenium hakaduan jong ka Confessio u Cardinal Carmelenko un sa pandep ya ka jinglenium but and sabut da ka jingjingo yakamet jong pabukoy. Kasngitap yung pabukoy Pope Francis kanlong hakasni sa jain arpun reuterik hakapor shipobaji men step jokapor Rome lani shibaji siteng mensni hakapor India and don kamas bakoy hakamadan haba hakmat jongga Ïingmane ba Petrus bakoy hakaba en sependep e kajing lenium daw Cardinal Giovanni Battista Re udin jongga kanhun ki Cardinal rengkat badaga simbenta jong ki Patriarch ki Cardinal ki Archbishop ki Bishop ki kli jonggi riba per but ki baidrungait babun Karpun rutrik uyong kadairu kasni banangkong jong ki kandai sni kajing yam nakabenta kajing klat no jong pabukoy Pope Francis. Kat kum kajing trang jong Pope Francis and tep yu haka Ïingmane ba pakraw jong ka Maria Rome. Yaki pabukoy la jutep ha Vatican. And rei hadin lais pa snem tam and tep yu Pope Francis haka Ïingmane ba pakraw Rome.
haka jalan yang ba Shillong andon kamas bakoi haka arpu lai tarik arpu sau tarik bat arpu san tarik meyong hayung mani ba Cathedral lai tukra haka por san shiteng janmit bat kumjuru man kasni haki paris jong ke jalan yang ba Shillong haka jo kapor bat lani haka por ba ki paris kit penbai kan salong kamas haka snitap yok pa bakoi po Francis haka arpu bruk tarik meyong andon kamas bakoi hayung mani ba lai tukra haka por shipo beji step bat haki paris haka por kaju kapor shipo beji step ki para bangai kilaban shimbenta lembagi YouTube channel bat TV hakamas bakoi ban dep yok pa bakoi Pope Francis ke Pynlong Vatikan hakapor shibaji shitang mensni haka arpun berterguyong arpusan